Kuri ubu ikipe ya Rayon Sports yamaze kubona umuyobozi mushya witwa Jean Fidèle Uwayezu. Uyu muyobozi mushya wa Rayon Sports yatowe kuri uyu wa 24 Ukwakira 2020 mu matora ya komite nyobozi ya Rayon Sports yabereye muri Hotel Lemigo. Aya matora abaye mu gihe yari iyobowe by'agateganyo na Murenzi Abdallah wahoze ari umuyobozi w'akarere. Uyu Murenzi Abdallah akaba yarashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nyuma y'uko muri iyi kipe hari hamaze igihe hagaragara ibibazo bikaba byaratumye uwari umuyobozi wayo Sadate Munyakazi yandikira Perezida wa Repubulika asaba ko yabafasha gukemura ibyo bibazo. Uyu Jean Fidèle asanzwe ari umuyobozi w'ikigo gicunga umutekano cyitwa RGR, ndetse abamuzi bavuga ko yigeze kuba umusirikare, ndetse ikindi twamuvugaho nuko avuka mu karere ka Nyanza aho ikipe Rayon Sports ikomoka. Mu byo uyu Jean Fidèle yitezweho gukemura nuko agomba gukora ku buryo iyi kipe izashyira ku isoko imigabane, abafite amafaranga bakaguramo imigabane, kugira ngo amikoro y'ikipe adakomeza gushingira ku bafana, kuko iyo amikoro yose yashingiye ku bafana, abafana aribo bafite ijambo, bavuga rikijyana, bagategeka umukinnyi ugomba kugurwa, bitagenda uko bashaka ntibaze ku kibuga, akaduruvayo kakaba kavutse gutyo. Ikindi twabwira kuri Rayon Sports ni uko ari ikipe y'ubukombe imaze imyaka myinshi ishinzwe, kuko yashinzwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mu 1968. Ese yagiye yanitabiriye imikino itandukanye yo hanze y'igihugu. Icyo iyi kipe izwiho ni ukuba ari ikipe ifite abafana benshi kurusha andi makipe yose ya hano mu Rwanda. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe, kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika.